Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada drcreator.com. So hari ni kita dekat area Alam Damai kot. Kan? Lebih kurang Alam Damai. Ada satu klien kita. Abang daripada mana? Rawang. Daripada Rawang, geng. Daripada Rawang, dia nak beli kereta dekat personal seller lah. So kereta apa abang beli? Hyundai Elantra. So far kita dah check pun semua. Macam mana dengan kita punya servis bang? Ada komen apa-apa tak? Okey, bagus lah sebab dia charge pun berpatutan kan. Lepas tu dia buat servis detail lah kan. Check body semua detail kan. Kita orang boleh rehat dalam kereta. Tahu siap, lepas tu duduk apa? Dia terangkan report lah semua kan. Daripada dia check first sampai habis dia check, semua dia clear kan lah kan. Mana tak clear dia tanya lagi kan. So memang recommended lah. So kita pun check pun kita gunakan kita punya special tool lah. Kalau check bateri guna spesifik memang untuk check bateri. Untuk ECU TCU pun kita guna OBD. Scanner kita yang full system, mana boleh check mileage, ori tak ori, dia punya condition macam mana kereta dia punya sistem lah. Okay, so dia punya kita check body pun kita pun ada special tool kita juga. So bang, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Baik. Moga dipermudahkan urusan untuk kereta baru. InsyaAllah. Okay. Terima kasih bang. Okay.